Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ila anqal wa sami'a rajulun 'arifun rajulan yagra'u nikah. Wa sami'alan kepireng sapa rajulun wong lanang arifun kang bijaksana, kang arif. Kepireng rajulan ing wong lanang yaqra'u kang maca sapa si rajulun, sapa si rajulan yaqra'u kang maca sapa si rajulan maca bismillahirrahmanirrahim. Maca ing bismillahirrahmanirrahim yani ing surat Fatihah. Faqala mongko dawuh sapa si rajulun arifun ismul habib utawi arane kekasih, ismul habib utawi arane kekasih iku fi hadhihi ing dalem ikilah kalimah. Fakaifa hale kaya apa ru'yatuhu, fakaifa mongko iku kaya apa ru'yatuhu utawi ningali ing ismul habib. Bada orang laki arifun sebijaksana, arifun orang sebijaksana. Mereng bada orang maos bismillahirrahmanirrahim. Maka orang arif, orang sebijaksana ni kadabu ismul habib fi hadhihi, nama-nama daripada sang kekasih fi hadhihi pepolong berning kalimah riyah ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin. Nyaman-nyaman nak kekasih pepolong berning kalimah riyah. Kira-kira orang mun ngemereng nyaman tok kan mun orang cinta kan lah cukup songko. Untuk menjadi sebuah penghibur hati se kerong tak bisa ketemu gen ngeding nyaman tok ampun cukup. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Orang-orang saya seneng merengaki asma-asma orang saya kecintain, cerita-cerita orang saya kecintain, cerita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin, orang-orang saya beriman saya khusus, mereka akan semakin menambah kecintaan, kerinduan, semakin terus, semakin terus, semakin terus. Bener semakin bosen. Mun ngeding ceritana ili bali sampean bosen wak mare jelah ya bosen berarti tak seneng. Apa boleh ada kiai yang boleh denger ud aden iya kok aden pola mun pidato je nyanyi beda aden arep apa bosen aden ta sampean mak denger ud aden lah tak iya kadang beda semitong. Beda salah situ kiai ini kemun pidato ini kebiasaan ngocak ekuah. Beda semitong bitong berempa 30 beto ekuana kok. Mun orang seneng ni ada pusena. Orang mun seneng ka ilmu. Walaupun saare ilmu neka liboli sebukale, mun orang seneng ilmu, tak ada pusan ke ilmu.
Saben keterangan ya riya, saben di keterangan ya riya. Berarti sampean busen ke ilmu cet pancet mon beda keterangan cet pancet sampean busen. Nutuaki pun orang tak lembusan ni berarti orang ni keseneng berarti. Sebenarnya juga sebut asmana Gusti Allah. Nambahin cinta, nambahin seneng, nambahin mahabbah, nambahin semangat dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang seiman debun Gusti Allah. Iman se yakonen keimanan nah, iman se ongguan, iman se hakiki. Innamal mu'minuna in masuk dak ma zaidah. Innama angin pasti nih faedanah lil hasr, cuman saja orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya. Innamal mu'minuna, tanda-tanda orang seberiman, iman sebetul-betul kuat, iman sebetul-betul tertanam tertancap dalam ateh engki beneka. Pertama idza dzukirallahu, apa nyetrum apa nja mun ada setrum ya wis ada setrum. Allahu akbar Mekah, Allahu akbar pong bere aja. Selalu ada setrum saadan Hawaii. Cek tua nongku saadan banyak video kula nika. Soalnya langganan kok ben rebung edingjian yang kendeng. Metuana holil ya. Hayya 'alas salah. Setelah tak tepak salah wis. Mondok anak ngondo. Mun watu-wat si aden. Bagian pemuda nak gaul. Ngobun sepang. Aden. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Waduh pahala gurigi mero. Cekain mainan syakal bede, syakal adan ni ke bede tibi, syakal orang baca Quran bede tibi. Laguna, ya mun ngecung cek perongon ngaji lain, tak tepak, tak bagus. Bilan ye Hashim bodoh katon, ngeding nak kana maca doa Al-Quran lagu ni ke tak seneng. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Debun ya Hashim, wong donga kok di lagu, ojo di lagu lek donga sing khusyuk. Iki duduk onen-unen, duduk lagon-lagon, iki doa. Dak pantes lek doa kon lagu ngono iku. Ya Hashim tak kesokan. Apa boleh lagu ya Rasulullah pas laguna dangdutan betah genah. Mun setia kan lebih biasa. Arab apa korang kecemburuan, temburu na korang keselawat nikah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Joget tadi, bi putabun nadang dutan, cak selawatan, angwa adang dut nele sekali lah, karuan wis lah. Nika ulama seongkuan, tadi tak poron tak kesokan kiai nika menabi ya Rasulullah lagu bareng sene bene nika. Marhaban lagu Pancasila bodoh. Marhaban ya nuran aini, marhaban ya marhaban. Haja ring abare saja semuanya. Ada takzim dalam hati nika. Biasa bela, biasa. Bene urusan manyamanan, urusan tepan ate ni kalau dek menyetrum apa nje. Mana orang baca selawat, orang baca Quran. Lah orang baca Al-Quran mun karo perlu nek esare maca Qur'ane penyaman karo perlu Allah
Allah dia tok je perlu ke ngoreng mare macam Allah thayyib 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 malah dia tok wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana tandena orang seiman ongkuan yang kipene kamu ni baca ayat Al-Qur'an ni ka tambah iman berarti nyetrum bacaan ni ka benih hanya sekedar pokok hatam sampean maca darusan ni ka berapa kali hatam masjid anu lah semaca wa tuwa ning du kali langker borobo petong kali semua cowok bagian nyaruan masjid do dengol deh kacamata nengol deh tanya netok aja 5 menit nomor berapa cong nomor berapa tak apa teh ngeding mata lah tak ngetela kopi yang kita eding Quran setia tak apa lebih Quran bilen cong mun Quran bilen beda nomoran namun setia mak tak ada nomoran jadi Quran atau balik mak temu aja saya sorry atas nomor beda bebe teh temu jadi sampai baca Quran ini kecil karo kebai tamah-taman tok merseneka bacaan hanya sekedar manyamanan enten kula tak ngaranin orang senorok lomba qiraat coba punten keng cuma tocu Al-Qur'an ini bener kebai perlombaan bener kang kui manyamanan kang kui untuk supaya nambahin iman wa idza tuliyat alaihim zadathum imana maksud tak mun apa nyaman cerita aki swarga targhib semakin semangat ibadah mun ceritain tentang neraka tarhib semakin takut untuk ngelakuin maksiat ya ria tambahi mana coreng Sayyidina Darusun maca seksa neraka luar kok rokokan nyaman kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab ku ning akhirat koko petajem bi Gusti Allah kolek kerok tibi sampai tada teking bi kolek bi teking gentek pole badalnahum juludan ghairaha tambahin kolek teking anyar kolek liyadzukul adzab hutai luar mata de kolek apa mata apa ada dalam macaya neraka luar mata de metompas kolek tak nyambung jadi ya akibat tak ngerti tak paham ndak napa ayat-ayat Al-Quran mula orang ni ke artinya cek saking ngerti deka bismillahirrahmanirrahim wis aneka nyamana ismul habib fi hadihi asma-asmana habib nyamana Gusti Allah selalu kecintaan saya sembah setiap saat badan kalimah bismillahirrahmanirrahim cek sampai kelupai macam bismillah nikah mun sampean ada kelupain tuli maca bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu supaya dari ada gila karena orang mun ada tak maca bismillah setan juga noro ada de sampian mun sampian ngenom tak maca bismillah setan pun ngenom abareng enom na sampian ngangkui kelambi sampian keluar sampian masuk ke compong ngangkui kelambi tak maca bismillah setan pun noro sebagaimana napa saya ampune perbuat bi sampian nah beda setan dua semajon kaki deborok kaki keborok kok ketemor berapa hari aki seminggu aki dikit ketemon dan setan dua setan semajon oh iya wis jalan dua sesitung keborok sesitung ketemor abit-abit semajon setan tuaking tempat ria setan sedari temur ni kok lempo sarah seger mapan tombu tanah setan sadiri berari kurus krempeng nggak sapa dina ya ada segiri sih kurus sarah pokon aja apa nyamana busung lapar orang si tato ngakan doa kita lah ada kata nggak betok ketemu can si lempoh loh
mek berubah kakek beri kakek mapan ki gagah ya setia kakek ada makel top dai ya tak gagah sekali tunggu engko lempong kok beri tak kadari ya setia engko ya tambah tang bobot setia beri ning segeme setia seket lemak jangan sekoros iya kok kelero burun gebere arapa edi semoga bismillah tok tedung bismillah ngakan bismillah ngenom bismillah daya bismillah tedung bismillah bismillah lah kakek bo tepak mon tangan de mon ngakan enggak menyetel musik mon tedung boda musik pengantar tidur tato maca ayat kursi tato maca kul huwallahu ahad apolong bismillah norok ki yang kok merken kok lempo mapan jadi setak maca bismillah ki nyongok film porno kade kebejem maca mun tak nyongok jian tak jaga apa aja jemoh yang kep jemoh bene pegeli nuru aja muna film porno dari di mana tadi anak saya soleh mon cara nggak nikah cara napolong lagi bine pun nggak nikah caran kalau ben cara haram maksiat terus berharap tadi anak saya soleh keluar dari orang nikah cek pun cara nggak nikah tadi sedok borok ria kurus kerempeng polan nah ternyata orang seyentaren gelek maca bismillah kapi sedangkan seketemor orang setan seketemor gelek orang lopah ke Gusti Allah ngakan ngenom tedung joko sedaja kalau kok nada sama maca bismillah akhir tolongin bi setan kan beng tambeng ranan ring setia ya polan bapan wata tu maca bismillah pokok dadi ya dadi mon dadi nah keng ta selatero dadi nah ana pagi sebab ada bismillah na nikah dadi sampean harus biasa aki bismillah karena nikah ismul habib asmana Gusti Allah saya maha kecintain berneng kalimah ayat bismillahirrahmanirrahim bahkan mon beda orang ngaranin bismillah ribani ayat min ayatil Quran bisa murtad hukumah mengaranin bahwa bismillahirrahmanirrahim aneka bene ayat Al-Quran adapun di dalam sholat khilaf beda se bil jahar beda se pesanta beda se secara lirih lawanan engak ning Mekah nika lawanan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin tetapi tetap maca bismillah tak langsung alhamdulillah karena bismillah ini bagian daripada Al-Quran. Nah, fakaifa mongko hale kaya apa ru'yatuhu utawi fakaifa mongko iku hale kaya apa ru'yatuhu utawi ningali ing ikilah ismul habib mun mereng bayi beda orang searif billah orang sebijaksana orang seberseatina gen ngeding bismillahirrahmanirrahim atene kepon seneng apa boleh bi neku bi nyongok merepat ni kemaca bismillahirrahmanirrahim mereka sampean mau nadi pulpen biasa aki bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim cekat singkat dan kadang orang karo nulis sallallahu ala Muhammad itu nulis solam subhanahu wa ta'ala SWT dan kadang santreh ni kedebun guru dan kau letak pantas mun seorang santri seorang guru nulis sallallahu alaihi wasallam itu nulis solam otaba subhanahu wa ta'ala SWT SAW jadi singkat mun bismillah bi si ba sin mim tulis bismillahirrahmanirrahim maka selama tulisan nika cekak mun nika bacaan bismillah selama nika ki cekak dadi amal ibadah sampeyan teka pun sekedar berupa tulisan mun sampeyan nika ki cekak sampeyan nulis Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai akhirnya tulis selama tulisan nika cekak berarti sampeyan ki selawat ke Gusti Kanjeng hebat mereka nejak nulis sesuatu apapun kecuali tulis na sampean ku bisa mabunga ning ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Masa SMS pada WA pada ngestete mun WA. Apa boleh bulan pasangan nikah colok entak ghibah keng WA negeri ki ngarasani orang pada ghibah nikah.
nyaman fitnah di ujung jari nyaman ngerasain orang yang pinggir ngerasain bi orang sik disa semua jauh colon neng kengri kian ngerasain orang nyacat orang dungatu orang ya pada cereng kadang atokar lebet HP ini ke orang ngedung teh dungan pangtapangan HP namanya pesuan cek sampai noles tolesan kecuali tolesannya ke pagi bisa membunga nengarsane pun Gusti Allah toles maknai apa keterangan dia toles detik waku anan sampean ro tau oh toles bi bapak kula mau ngaji nih ke Pak Tambu noles nyatet ocan guru nih catat toles malah mun almarhum ami masyhud bilang teman cerita saking diri senengan noles karena petengah kitab ani ke padengah ateh padengah kitab petengah ateh jangan timun kitab ceropet ani ke padengah ateh sebab berarti banyak keterangan situng bekto tedung dalam napa ngaji kula tedung utak pulpen aneka tercelarat cerat seneka lha niki ki toles ngantok polan beda celeret seneka bene keterangan ki beri babane celeret jer ya ngantok dadi etem mobil oh tepak ngantok ya saking dari anu nerengkona nyatet terus catetan nyatet mun sampean oning catet para ulama para guru nih Pak catet neng buku catet buku diwanaki hukum haji hukum napa hukum zakat fitrah catet kapi dan kadang bade seneng kolek nobat nyamuk bade neng macam-macam neng amplop banyak catetannya. Nah, apa boleh sampai nyatet bismillahirrahmanirrahim cekkan ngedi ngedok aja lah cukup lah pas pakua mon kambi nyongok deka kalimah bismillahirrahmanirrahim masyaallah summa qala nuli kari-kari dawu sapa summa qala nuli kari-kari dawu sapa si napa niku wau summa qala nuli kari-kari dawu sapa rajulun arifun yaqulu annasu ngucap annasu utawi manungsa iku yaquluna padha ngucap sapa si annasu utawi manungsa iku yaquluna padha ngucap sapa si annas innad dunya sak temene dunya ma'amalakal mauti sertani malaikat maut ma'amalakal mauti sertani malaikat maut iku la tusawi ora madani apa si ad-dunya danikon ing sak danik sak danik nika pada bareng okoran 1 dinar 1 dirham 1 danik nika ibarat cetakan situng percetakan situng mencetak uang danik dinar dirham pada danikon sak danik wa ana utawi ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun innad dunya sak temene dunya bila malakal mauti kelawan tanpa malaikat maut iku la tusawi ora madani apa si dunya danikon ing sak danik napa li anahu krana sak temene malakal mauti iku yusilu bisa nyampeaken sapa si malakal mauti bisa nyampeaken sapa si malakal mauti nyampekno al habiba ing kekasih ilal habibi maring kang den kasihi yusilu bisa nyampeaken sapa si malakal mauti al habiba ing kekasih ilal habibi maring kang den kasihi kang den cintai orang-orang pada ngocak dunya mone bandingake tanpa malaikat maut maka riya tak maka dunya neka mone bandingake bi malaikat maut artena innad dunya ma'a malakal mauti di perbandingan bi malaikat maut la tusawi danikon aneka tak ada regane sekali dunia neka walaupun 1 danik 1 dirham adapun arifin ada bu dunia tanpa malaikat maut
Arya ibarat rasanya cuma ning regen ning sedanik ning sedirham arapa tanpa malaikat maut dunya ria berarti ada mate. Mun orang ada mate berarti tak bisa ketemu dengan Gusti Allah, karena orang terus ketemu dengan Gusti Allah harus lewat proses kematian. Mun ada malaikat maut dunya ada malaikat maut ada regen. Mun kulo sampean kan takut jokengan dia nomor WA nyaman malaikat Israel ya sina kuota tok bingko ya sina pulsa tok bingko malengko pemundur bi malaikat marengko apa nyaman etunda. Orang-orang si arif bila orang-orang si soleh menganggap bahwa dunia ni mun tada malaikat maut ada regana, dunia ni mun ada mate ada regana, sebab kalaban mate saya cabut bi malaikat Israel malaikat maut berarti bisa ketemu bi Gusti Allah. Tocukna diri untuk mate ada tocukna untuk ketemu bi Gusti Allah, tak terus ketemu Gusti Allah. Setiap saat sempe firman-firman kalam-kalam baca tadarusan khutmil Quran pas ketemu secara langsung bi Gusti Allah. Allahu Akbar. Maka jangan dianggapan dunia ini adalah segala-galanya ikhwani. Sobung dunia ini sekejap mune penting nabi akhirat bener pentingna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum kama yudkhilu ahadukum asabi'ahu fil yutumi kama yudkhilu ahadukum usbu'ahu fil yutumi. Perbandingan antara dunya bi akhirat aneka perbandingan engak napa nyamana engak sampian andi gerigi pemasuk ke tengah segera terus cabut gerigi sampean oleh berempat yang kira-kira isi cap-cap dicacap ya jirilah dunya mana banding lagi bi akhirat. Sampian karo gerigi mon parlo pan berempat lima gerigi ada pelebu ndak dalam tasik pas pak keluar dari dalam tasik gila oleh berempat cap-cap kira-kira iya dunya tasik ruas segera dunya karo pan seperapan cap-cap si geger dari gerigi si campur ke dalam aing segera je kaje apa saja kaje asolat je kaje terawih je kaje sekejap melarat deng tunya cek ngecok je kaje tahan sesoki ruang mate ki ya tak kira tak mate sesoki mate setandi pola ya tompas berarti ada bandingan nah. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. I'lamu annamal hayatud dunya Gusti Allah seadabu ketahuilah sesungguhnya kehidupan di atas dunia la'ibun en mainan walahwun mengamangan en mainan kabeh bak tembakan oneng bak tembakan sampean bener tembak ongkuan bak tembakan saya nyaman ini sekejap nyaman sekejap mate saya tak nyaman ini sekejap aki ya mate berakhir bisa pejabat berakhir jabatan nah sesoki pemulung sesoki ya beda akhirah pemulung salah kerosokan ya beda akhirah beda betesa mosok hanya sesingkat nih ngerampok di antara adan bi adan saya sangat singkat lahir iadanin mateh iadanin aneh kekuliwi sambian sampai ngerampok kehidupan sekecil nih kah wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad nikah hanya untuk memperbanyak anak bangga bi banyak anak bangga bi banyak dunya taring orang kafir saya nggak nikah gawo nggak nikah orang kafir sih gawo nggak ada pun orang Islam saat di iman ibadah ke Gusti Allah terus ketemu Nabi Gusti Allah pakai ning swarga
tak ngetek sebut nyama malaikat maut, tak ngetek tak ngeter. Ceritain mati ini kampun biasa apa karena tujuan orang odir untuk mati. Mun orang setako ka mati gen ngedingnya menedok lah ngeter tako. Ya Hasani Sidogiri ben beda tamu tanya ke santren ben beda tamu ngocak debu ke tamu dungakno cende umur aku ana apa polan tak pernah benih kenangan dunya ria akhirat kenang ibarat orang oneng moseng sampean benih musen moseng mon musen keng panggilnya moseng moseng si asli lho apa bahasa Indonesia na musang ya musang apa tupai apa musang jelah wa khwatiha aja lah setretan di tongkel bapak jelai nembuk aja moseng ni kekeneng nak enggak kamu senet dong kok nyebut moseng ni moseng ria keneng ni enggak mah hah barongan gi barongan kena nama moseng ria arah apa mak pernah moseng jai barongan coba cek kenengan nah jajal acek dek lunalun bodo air mancur neng lunalun bodo air mancur bodo lampu gemerlap merah biru bodo becak hias becak macam-macam hiburan sebenarnya neng lunalun acek moseng desa tak seneng arah apa sebab bener kenangan kenangan ku lebih sampeyan bener dunya akhirat mati sekejap ya wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa ka tariqi ilal watan dunya ini kabene tempat tinggal selama-lamanya wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin bene tempat iqamah bene tempat bermukim selama-lamanya bene wa ma hiya illa kattariqi ilal waton hanya saja dunia nikah kattariq ilal waton engak jembatan jalan menuju tempat keabadian Suramadu dunia berapa menit 10 menit bade kabit lahir procot mate bade ki lanceng mate bade si tua tak te mate bade si sakit tak te mate si sehat mate sekejap Al-Habib Ali Al-Habashi ngartiin hubbul watan minal iman al-watan huwa al-um cinta tanah air adalah sebagian daripada maksudnya benar cinta tanah air Indonesia ini maksudnya cinta ibu karena kulit sampean kita lahir ning dunia nikah ampun berdalam kandungnya ibu maka cinta ke ibu al-watan huwa al-um cinta ke ibu adalah sebagian daripada iman sebagian ulama ada hubbul watan minal iman cinta negara adalah sebagian daripada iman maksudnya ialah negara ria karena yang negara ini kekulit sampean tempat ibadah ke Gusti Allah Habib Al-Habashi lain hubbul watan minal iman al-watan al-um ibu ala kulli hal jak tertipu kelaban kehidupan dunia ibadah pesergep telarang sampean alako tetap sambian sekala abik dunia napa pacol lah sabar wa gerep sengkal lempak saka tamen tak kira dunia na sekala sambian sekala alako sambian lah pecakang sa alako siang malam siap bambu alako neng dimah sabe pasar tak kira dunia sekala sambian sekala abi dunia ya tak kira menang oleh karena itu silakan alako kinjak sampai keter ibadah akhir alako pateng tak basah alako cakang tak jumatan tak sholat demi kehidupan saya sesekejap nggak nih mengorbankan kehidupan yang abadi lah iman para hadirin iman ya ikhwani iman pak kuat mun iman nih kuat maka tak bakal terganggu ibadah tetap alako keng ibadah tak mengganggu yang kita neka ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu. Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma sagallahu ma saga kafiran minha syurbata ma'in. Law kanatid dunya andai kata dunia ini ta'dilu
menyamai harga sayap daripada seekor nyamuk. Saumpamana dunya nikah regana pada bi regana kelembeng renge beremperek kelembeng renge je regana bade sak jual kelembeng renge sobu kelembeng garuda ki gaga kelembeng manuk ki gaga kelembeng renge. Saumpama dunya nikah monggo Gusti Allah ta'dilu pada bareng regana napa sayap daripada nyamuk kelembeng nyamuk masaga minha syurbata ma'in, maka Gusti Allah masaga kafiran minha syurbata ma'in, maka Gusti Allah tak bakal abri nginom de orang kafir teka pun secap-cap mun saman dunia ini berharga karena dunia ini tak berharga mungku Gusti Allah. Orang kafir pun lebih soki, orang kafir lebih sukses, cenah lebih menguasai pak ekonomi. King tak janji akhirat bi Gusti Allah, tak janji swarga bi Gusti Allah. Adapun orang Islam lapang dada nerema ada panduman dari Gusti Allah karena bode swarga seadente janji lebih agung swarga Allah Subhanahu. Silakan teti yang sesoki mau ada yang sesoki bangunan masjid tak mare king cuma cek tertipu keleban dunyana sehingga akhirat orang sesoki gelek medit silahkan alako long polong dunyana untuk ibadah haji untuk ibadah umroh untuk ibadah king ketahuilah dunya ni ka ada regana mongko Gusti Allah tenembeng regana seekor nyamuk sayap rengek adalah ada regana apa boleh kelembeng apa ada regana. Adapun orang-orang yang menganggap dunia adalah segala-galanya orang tadi iman ya boleh bah ngocak do nyari se haram be melarat se halal boleh tadi pangeran tak kaki nyari se haram dulu tak nemu se halal boleh tambah repotan boleh le demang kakek di iman dia yang di Gusti Allah. Mosok kanak kenek ni gelamun kian di ring tua tenang pak ngakan kanak kenek deh pak kanak kenek mun kian di ring tua tak kebeter minta setiap saat ke ring tua nah mosok andi Gusti Allah kalabi kanak kenek di ring tua pasrah ke Gusti Allah apapun sih terjadi. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad pasrahki segala sesuatu urusan dekat Gusti Allah Ta'ala saya maha ngaonengin Gusti Allah saya maha mengatur kecubaan tahu saya balas kelaban kecubaan cacian tahu saya balas kelaban cacian wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad tenang insyaallah ya alak kok boleh pas pujar pengajian tak alak tanda dunya kok dunya jadi regen mongko kok lek ngakan apa Gus tahu sangakan ya mateong ku jala bola artena ku lebih sampean cek tertipu kalau bentunya dunya makalah urusan akhir pon neka pun paling top wis kelasku lebih sambian Pak kelasku lebih sambian tahun yang mun kelas sambian mun kelasku dunya tak bisa makalah ke urusan akhirat ore hebat wis apa boleh sampai buang dunya na engak Ki Abu Amar mau buang dunya na baki do cak becan begiring tandi was repot mun sakare repot minimal sampean bisa bantu da fuqara masakin bisa bantu da anak yatim bisa beri da orang sesake mutuaki da bantu na sampean bantu cukup lah dunya benih terakhir benih tujuan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim babanya dadi wirid bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sebab ini kan nyebut asmana Gusti Allah saya kecintai termoga dadi ilmu si manfaat termoga kul menjenengan dadikin orang-orang saya insyaallah pakai dadi orang-orang saya bener cuma saya cinta tapi dadi orang saya kecintain amin Allahumma amin. Al-babu tsani asyar fi dzikril musibah 'alal mayyit wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون الله